Kadal gurun ada makhluk paling kepo ngurusin orang. Udah kayak pegang kunci pintu ke sorga. Dia suci sendiri, yang lain penuh dosa. Beda pendapat siap-siap dicap kafir murtad sesat. Jangan suka porno, jangan suka cabul. Kayak paling alim, kayak paling bener. Ributin orang yang nge-like akun bokep. Tapi imam besarnya hobi ngecat esek-esek. Kadal gurun, 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 kadal gurun. Oh dasar kadul. Dia sakit hati dengar kata radikal, tapi gak pernah nyadar kelakuannya barbar. Bersedih pagi kebuki orang sampai bonyok. Bukannya semalah dia bela diri nebar hoax. Jangan suka porno, jangan suka cabul. Kayak paling alim, kayak paling bener. Ributin orang yang nge-like akun bokep. Tapi imam besarnya hobi ngecat esek-esek. Kadal gurun, 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 kadal gurun. Oh dasar kadul. Emang dasar elo kadul. Kadal gurun, 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 kadal gurun. Oh dasar kadul. Oh dasar kadul.